Маған этен харбупы курдук бу сарсырда республика күнүгер сөптүбенлерен Восточный космодромтан Союз 2 ракета көтүөктәгә билен турар бу көтүүнү билүү улугун олоктоктора ордук кетиллер билүү улугугар биги анал корреспондент модулеллер Алексей Семенов белемнәбит материалын көрөргүтүгәрен 14 бу сектор полностью алынды. Ракета стартыра 2 час халбыдын кенне 2 күлет нәһилегиттен 1 километр тейчи турар Роскосмос базатыгар үле көстүү оргер. Ол курдык картаны хаттан арыян көрөн траекторияны чопчулаһын сыныян көрөллөр. Ол кенне үйһеттен команданы күтүү. Күнгө кырата 2-те үстен нәһиле күрдүнөн ахар вертолет экологтары илде сылжан траектория хигер кирер чуга сергинагы күөллери. Түңөрүс аллара орто үйһә кирбилерден уттан карттан салгынтан проба комуйдулар. Район падения 995 районга бары өттүгер, үрәктер, күөллер, сир салгын хайдак туруктан биле борот. Ол химическая токсиканна холобура Өнтүкке келен түстәгенә диптил оғын көрәннер заключение орықтақтыр. Оның орынға ол как раз бұл ылбыт пробалар быт, опорная точка, оны реперная точка болды. Ракета ахар кемигер тыгынчаннан кадры сөкүндага түһәрәр арадары бүлү өрүнүрдүгәр турдулар. Радар ракета тобоктора түһәр ситтерин бартын кабар кыктак булан 1 час егер эттик канна түспүтүн чопчу быхарыга. Охватывает он до центра района, даже дальше, практически прямо до самого конца охватывает всю зону. Да. Место установки радара выбрано оптимально для того, чтобы отследить хвост движения ступени. Восточный космодромтан көтөр Союз 2 ракета стартабытын кенне 12 минутта тигер бу мин турар билүү улугун 2 күлет нәһилеген үрдүнөн агыктак. Булан быытынан 4 минута кенне ракета 2 сүйәгә араксан нәһилектен 4 километр тейчисирге түһөгә. Өскөтүн дәрдәтәңге буланнан ракета частары нәһилектен 2 километр тейчи түһәр дебит боллактарына бүгүн рапыта 10 километр чугахабыта 4 сабагалыйлар. Онон сирге суллар эттиктер ки карагар көстүмөктөрүн сөп. Собственно, район падения, который 150 на 100. Мы находимся вот здесь, вот здесь написано Кюляцы. По-моему, если без очков, я вижу это. Вот эти 22, а практически все падение будет вот в этом районе. На большом удалении от населенного пункта. Никакого, говорю еще раз повторяюсь, никакого отрицательного воздействия на население, значит, здесь нет и быть не может. Этин тәңәсәгә сиргер үсиргә базаламыт Роскосмос үләһтәре бәһәсибәһеннән бартын билсалар охтара. Онтан ракета аспытын кенне 1 час булат вертолеты көтүдән тепловизор нөңгә карабылтан ойдубут частыры көрдән сагалыктыра. Ракета ступені арақсабытын кәнеттен беге бұл орыйыңа вертолетнан көтөмүт бастық обследованиен оңырор бұлан ақпыт. Қанан түспіттерін, төхірақ фактически түспіттерін бардын учеттур, онна бәлетен мен жоңы әргеға терді өттітігер үлі қамнасы еділіға. Күн бүгін 2 күлет нәһилегеттен тейчи булту сылжыбыт жоны бартын комияннар бөһөлекке эвакуациялаан олар. Итенне олоқтоқтортан ракета көтүөнүнне анализ комуйдулар. Восточный космодромтан көтү олоқтомутун кенне каттан эме анализ ылыктара. Дегени аннара базаготтон барынан үс киши бар. Оны биддерек албите, онтон бүгүн эме биһиги муньяктамыт баһами бу хаямыт служба спасениеттен эме жону уламмыт оттон октелла кайсыбага көмө быһытынан үтекпит. Тоя кана сылгы сүйүнүме ахтарга ме тух боллажы. Баздан калган каспеппит. Сагасырын үрдүнөн амаңдагытын ахар Союз ракета стартары туран автоматизированный датчиги үлелен көтүү токтотулунна. Билигин кислородун төптөрү качайдан камыя бардагына сарсын 11-1 минута ахыта ракета 2 стардын колонуга. 3 күн егер көпөтөгүнө аны бириге тие ухатыктарын сөп. Алексей Семенов, Василий Слепцов, Саха телевидениете, Билүүлуха.